Salam dostlar. Biz hazır Japalak Una bazarının Rossiyskiy mashinalar taqtab aytganda Jiguli bazarida turamiz. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Mashina sizdami? Ha. Qancha deb o'tasiz? Qaysinisini? Mana shu biz ko'rayotganda. 2006-yili chiqarilib turadi, 1.6 ob'em ekan. 1.6 motor. 1.6 motor bu. Puli qancha aka? Qancha deysiz? 100 ming so'rayapsiz, ha? Daha qaysi mashinangiz bor? 100 ming so'rayapti ekan. Ya bu mashinani qancha deb o'tasiz aka? Qancha deb o'tasiz? 150 deb o'tasizmi? Жаңылы nomer alınıp tura. 150 so'rayapti ekan, 2006-yili chiqarilib tur, 1.6 ob'em. Родной краска, mana ko'ringizlar. 50 ming probek deydi. Hozir salonga o'tib ko'raylik. Bunday mashinada shunday mashinada men otam cho'ng aytganda. Mana salonni ko'ringizlar. Yaxshi. Sizdeniyalar o'ta yaxshi ekan. 50 ming yuribdi probek. Ya bo'lishi qancha puli? 140 ming. 140 ming so'rayapti tur. Tak, hozir biz mana bu yoqda dag'i boshqa Jigulilar ko'raylik. Mana kimdan? Mana hozirda 05 ha bu? 2008-yilgi mashina ekan. Qancha deb o'tasiz buni? 120 deb o'taman. 120 deb o'tasiz. Kam bor. Qancha tushishingiz mumkin? 5 ming, 10 ming. 20 minggacha tushib beraman. 120 ming bo'lsa 100 ming to'g'liq beradi ekansiz. Yo'qsa, va kishini ishi bor-da, kim motor tutib o'tadi. O'ng'aylada. Bitta qasavat etib qo'ysa bo'ldi-da, turib. Va, lekin rasxatim bor. 100 ming naq hisobda olib qo'yingizlar shu mashinani. Pochtalar olasizlarmi? Tak, telefon nomeri 0558 30 50 05 nomerini chalingizlar dag'i shu nomer mashinani olib qo'yingizlar. Tak, buni ojoqda dag'i mashinalar bor ekan, anchamchasi kech kirib ketganligini baylanishtir. Ketib o'tadi. Zoomga tushib. Men bu mashinalarni ko'rsatayin sizlarga. Ko'k avtobusna. Qancha deb o'tasizlar buni? 110. 110 ming, ha? Yili qancha? 2006 1.6 ob'em ekan, ha? İşlerine takva. Buna salonni ko'raylik. Oho, muzika chiqqaniga qaraganda saloni yaxshi ekan, ha? Biz ham muzikani sizlarga o'g'iz olmaymiz. 110 ming so'm so'rayapsiz. Söyleyeceğiz değil mi? Ala turgan bo'lsa 100 mingga berasizlar. Çalat da nomer tapmasan. 100 mingga beradi ekan, ha? Olib qo'yingizlar shuni. Naq hisoblasangizlar beradi ekan. Telefon nomeri mana. Rahmat. Tez xabar kanali. Buna mashinani qancha deb o'tasiz, taqsir? 150 deb o'tasizmi? 2012-da-yu? Jongi kimda? Kapotini ochmaysizmi bir ko'rmayli? Açık. Ama ochib ko'rmasam. Bizning kanalimizning ko'ruvchilari. Mana injektor, ha? Injektor. Mana injektor ekan. Eng negizgi Jigulining ortiqchiligi mana shunda. Ne olsa dag'i Soyuzning mashinasi, Rossiyaning mashinasi Liboy talada buzilib qolsa, bir komplekt ключ bilan o'zingni o'ngda olib haydab ketaverasing. Liboy yerine qo'ling botadi. Buni qancha deb o'tasiz? 150. 150 ming so'rayapti. 2012-yili chiqarilgan Jiguli avtomobilasi. Serebristy svet ekan. Состоянияsi yaxshi ekan. Tak, mana hozirda daha bir Qorozday olgan mashina turadi. Вообще zo'r ekan. 799 degan nomerda. Challovatskiy nomer. Qancha deb o'tasiz sen buni? 2003-yili chiqarilibdir. Telefon nomeri yozilib turadi. Shu telefon nomeriga chalib baylanishsangizlar bo'ladi. Kapotini ochib ko'rsatib qo'ying. Mana 06 motor bu? 06 motor ekan. Aqchasi qancha dedinglar? 150 ming so'mga. 150 ming so'mga beradi ekan. Ta, mana hozirda daha bir mashina turadi. Hozir jilini ko'raylik.
2010 eкен ha? 2010 telefon nomeri жазылып турат. Salonunu көрсөтөйүн. Salonu таза eкен. Salonu таза. Arkasını bir bagajını görmöylү. Bagajını bir görüp koyalыкчы. Açın. Oho, mına. Таза запаска баллондар Таза. элек. На заводской койду. Зор экен ай. Запаска баллонunu вообще койбоптур. Демек, бул машина көп минилген эмес. 65 bin pробег. 65 000 пробег жүрүптүр. Асты таза экен. Менимче буга эч бир кой эчки жүктөлбөгөн окшойт али. Кыргыздар жүгүлүгө только кой эчки жүктөйбүз го. Акчасы канча болушу? 220 000. 120 000. 120 000 сурап атат ушу машинага. Ээси. Telefon номерине чалыңыздар дагы, келип баалашып алыңыздар. Бул жигит Оштоле болсо керек, Ошто болсоңар? Оштоле болот экен, Западныйда болгондо дагы. Западныйга Кыргызга келесиздер дагы, могу номерлерге чалып, чакырсаңыздар машинаны минип чыга калат, шарт соодалашып алып кете бересиздер. Так, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, мына номерден эле билсеңиздер болот. Кыргызстанда жүрбөгөн машина бул. Охо. Motoru жакшы экен, ана свечалары. Шуктарынан бери. Жакшы экен. 2011-жылы чыгарылган автоунаа экен. Жигули маркасындагы 1.6 объем, телефон номери жазылып турат. Акчасы канча? 120 000 сурап атасыңар, а? Баллондар жакшы экен, а? Шиповый турбай. Мына Жаңын келди. жан келиптир. Bunu только miniş керек eкен да. Силендер тартпой, всегда нормально. Gördüңүздөр, эгерде Жигули сүйүүчүлөр Жигулилерди алып мингиңиздер келсе, биз сиздерге Оштогу Чапалак унаа базарындагы Жигули маркасындагы автоунаалардын бааларын билип бергендей болдук. Сиздер менен тез кабар каналы болду. Биз ар дайым сиздер менен сыймыктанабыз. Биздин каналга гана жазылыңыздар, жакындарыңыздарга сунуштаңыздар жана ар дайым видеолорубузду үзбөй акырына чейин көрүп, комментарий жазып туруңуздар. Сак саламатта болуңуздар.